Shema, Michichi Obibia, a Munyaba, Queen Eliza Ni. Mommy, you know, you're fire home and shake now, Bossa, and a day. When you're mere boss from your sassy. 2 million a jar, yet I was so and unapay. So I share so on my cadipa achi. I can say I encountered you. Kakram person can say, ye mine Africa, Nyakopon, Nani away so. Onunti ye penny for about penny for yes, sram say, Mumma yenya or cloye yenya or dog. Na yenya akumapa ema yema Africa. Na penifo se praye wo hono. Se okabomwa intumi emu. Na se wiyi bi firi mu a ena etumi ebu. Na mesre penifo se muma ye nyina ye kan ho ammom se praye. Na yankun enko yenim. Na yema yeman Africa enya no ntomapa emfura. Enam ekroye a eni emu. Mpapa emu na ewo emu no. Ono ntina aprofono ehihye omo nyuma mmone no a no mo di aba yen Africa. Bruni tumi transe e prane niema ense na enfeta emmo nipa dasane no na odi aba Africa. Aprofono mo prane sa niema no South Africa ni enimu a anka mutumi enfrema. Yese broni ntumi mfiri ne krom. Emma Africa oba beye bibia Africa ni enim. Ti the American say, "Mama yenya odo. Ekroye akuma pa. Na si nya sa okruye ne akomapa ne odo no a abrofo no omutumi ahihye niema boni bi omfa entumi ma Africa ntime sempre no fono niema ekoso no hadun bebri awo yeman Africa yarea na ye dia be Africa niema bebre a mo ya enya no nyina eye Africa enam papa mu na ye de ewe mu nti enam sika di obi bedi nti enam obi ye di nti na ye ne abofo no akoye baako no mo tumi e di omu niema mo ne no aba Africa. Nti mesre oman penifo se moma yenya odo no kroye na se nya odo no kroye dia nim so omuniema mmone ni nyina omo hyehye no omutumi emfe maye Africa yeso moma yani nna ho sa aboa owo na se ani da ho a minim se omunyuma nyina omo hyehye no ni nyina ebeye kwa na se papa mu be mu a ene na mu be de mu be nyai na so mu wonro e de san yare a nyenti na mu fa san no entese mu akese mu abrechi aye wono amu wo babia ye sie nyemo nti se mo ya duro bi a esi se duro no omo tese na omo e de agi nkwade a di enti na momfa enkotese kraman nyemo bi a wo wiase mo na se
Sa bo na mu a no mo de aye mo akeso mo no mo de ba Africa enam papa mu a wo ye Africa no oni ntira bedie edwokeshi mo meni hye ele plan ya ba Africa nwa eheti be makon yere ere yenu. To this day, it remains the official policy of the American government. It has not changed. May not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa, because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is, yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them. Yenzima alengbun ne yenzima ngbanyi aboya wurionu dede mokudu ekejina yele serebe ke bema yeva kon yele ndrebobo elole na yeva yebu nzima mani na sane wokela sa ekan ebonu a ebu a obu na se ayibie efinu a ye ebu a obabu a esheti momkana areke be me mu okoti ye han ya bunu na ye kun na se kan bunu na se ye kun a fike yezima mani odai obabaye edan la pare yakeda na debi motia mamleka zehe edwokanla aleke se ye kan ye hun ye bonu a mini ke alo from baba rabaga ye man Africa ba ye ni nyene mo onse na onfetala nom nam ke ngamunun mo ni enulati eshetia betrazina be hihye ni nyene biala mo onse na onfetala an be baba yesu azo Africa ayire mo oni ayire mo odiengwanala baba baba Africa de biala monse na onfeta omasona da sanila baba baba Africa sentiara ke kun yeleni oni yinu en yewureka mo befre coronavirus mo edwazora ninyane don ni alaye ala from be plan wo ze ewure ni amwa besibe ye nyire don eni ala na zan nyire mo be yela asana ba wike ze nyire ni die ngwanala odike be fa beba Africa beba betesi na nzoneti yo odiko baizwa ehia mo bofre padrazi na ya hihela yesu azo Africa so anu a oya onye boy onam kunyere mo oni enula imotio boti mesele yingbanyi mo bowo Africa mani ne enula ke be maye hen ye bonhua na sebele nyile be fa ba tesidebie na ba nwike zehe ayire hye ri ayire mo odiengwane a nzoni atia be ba bentesi nyamwa na be fa beba Africa
Santi akebese ye de Africa ma ye zangalabe sebio nyamna ngalaba no mo mane la ye de ye vodi ye do no ha moti bedabalo from bengala bedie ne yar para mo no kon ati ye ene ye do mvuvura o yuade ari abo moti me sere yin gban ni ma ye lengbuni be ma kun yele ni egre yinu na se kun yele ni ba yinu a na se yen doa ezukua ti na se ma kun yele ni tene yinu a na ye kin ye bonu ake sane a mfike oba boaye ne ama ye man African ahonyunu na nga ye de mu ye duade na ye ngaga bofro manu no onam ye ngban ma ko yele mo ni benu ngbachi ya obenu asunjura ne mani nien eheti ama ye de ye zehemo ye do vuvura wo ayumo manu no take wure shimo idwasora mobile kan reke ye de African ye won zo no soma moto dike be nzo no betti ezo na se kan ye bonu a bofre inji shere bia mo ba hihera oba hai imanu no nam ke ngbachi we nu lati zehedie adwono himo bevara beni ngban ni mo bie ayekun ona mozukodu moniti yam besaba haya eshet me sele yale mbuni yengban mo bejieti lake dum Africa anwalo bure na zehe ni nyene eshi amwala bepenu ho na be mama ye fa ye toalo from anzo ona mo ye direti na ye ma nyamre ehurore kpare ajo kpare aho kpare molo ma ye mani African ye ngbani mele sere yengban me salam sanu African word die African remedie ekuru Africa mdam kuru Africa eshet mo kan reke be me va ho kun ajono kun ndrebabo elole edendere kpare ye va yedana Africa na se ye ehie mu ala mfike ewe biela nake mo bahra ya va ngbachi ya ga yenua meda ayubiala asi wo ene kan bedema Queen Elizabeth ye bedionla nyame yira do mo